Slušate radio Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Prva sveta liturgija služena je u subotu 7. avgusta u novopodignutoj kapeli pri manastiru Dokmir, 5 vekova staroj svetinji koja je ujedno i spomenik kulture. U građenju kapele, koja je od nasušne potrebe za onemoćale monahinje, presudnu ulogu imao je građevinski inženjer Branislav Kovačević, predsjednik crkvene opštine Valjevo pri hramu Pokrova Presvete Bogorodice. Sa njim razgovaramo u nastavku. Pomaže Bog, dobrodošli. Bog pomogao i bolje vas našao. I pre nego što budemo razgovarali o izgradnji kapele, da kažemo koju reč o monahinjama manastira Dokmir, kojih sada ima 5, ako se ne varam, i koje su 90-ih godina došle u ovu svetinju. Kako su se one obrele kod nas? Sestrinstvo manastira Dokmir je u stvari stare monahinje iz manastira Žitomislić u Hercegovini, koje su došle ovdje u naš kraj kad su počela ratna dejstva tamo u Hercegovini, u Žitomisliću. I to je kraj u kojima je bi njihov opstanak tamo u tom trenutku bio nezamisliv. To bi najbolje ovako ilustrovao jednom rečenicom koju mi je rekao jedan monah koji je sad u manastiru Žitomislić. Jednom kad sam ja bio tamo, pa sam pitao njega kako žive sa komšijama, jer su okolo muslimansko i hrvatsko stanovništvo, i on kaže, pa živimo odlično, nema nikakvih problema i dobro se slažemo sve dok ne počne rat. Kad počne rat, oni nas sve pobiju, sve poravnjaju sa zemljom i to je priča u tom kraju. Tako su i ove monahinje koje su tada živjele tamo imale pređašnje iskustvo iz vremena Drugog svjetskog rata, kad je manastir bio srušen. Monasi koji su tada bili u manastiru pobijeni i one to jednostavno, žene nisu htjele da čekaju i one su se morale da sklone odatle. Manastir je porušen po čim su one izašle odatle. Sa njima u taj neki njihov novi početak ovdje u manastiru Dokmir, koji je tad bio crkva, pa je pretvoren njihovim dolaskom u manastir, je došao njihov duhovnik otac Jovan, njih 10 monahinja i mitropolit Dabrobosanski Vladislav, koji se i upokojio tu u manastiru Dokmir i bio sahranjen u manastiru Dokmira. Onda kada su se stvorili uslovi, njegovi zemlji ostaci su premešteni u Sarajevu, u Sabornu crkvu, gdje i priliči da počiva mitropolit Dabrobosanski. A sad monahinje i otac Jovan, koji su u međuvremenu upokojili, oni su sahranjeni tu na groblju manastira Dokmir i sada počivaju tamo u okviru manastira Dokmira. Ove sestre su znači deo tih monahinja koje su došle iz manastira Žitomislić i koje su sada tu u manastiru Dokmir. Ali one se nisu vratile u manastir Žitomislić koji je u međuvremenu obnovljen, nego su ostale u manastiru Dokmir. Pa da. I svaka od njih ima više od 80 godina. I kako one žive? Ko se stara o njima? Ko im pomaže? Pa ovako, postoji dosta ljudi Valjevskog kraja, Upskog kraja i ostalih krajeva koji su prisutni u manastirskom životu i koji pomažu tim monahinjama, ali ta pomoć je u nekim ekstremnim, teškim poslovima. Te monahinje koje su ostale, to su monahinje starog kova, koje se trude, koje rade, svako jutro one su na manastirskoj ekonomiji. Taj kraj je, da kažem, baštovanski kraj, one imaju svoju baštu, imaju svoje domaće životinje, livade koje se kose. Prvi neki objekat koji sam ja izveo u tom manastiru je neki senjak. Manastir ovako odiše besprekornom čistoćom i redom. Gostoprimstvo je u manastiru, da kažem, onako baš izraženo. Ja se ne sjećam, dok sam ja tamo bio prisutan, da iko došao da nije poslužen. Uvek je jedna od sestara oko crkve, brine se o ljudima koji dođu u posjetu manastiru, tako da postoje ljudi koji pomažu, ali su i one žene koje su radne ceo svoj vek, pa i sad. Da. A kako je došlo do izgradnje zimske kapele? Ako se dobro sećam, vladika Šabački Lavrentije, koji je bio administrator eparhije Valjevske, osveštao krst na početku izgradnje. To je bilo u oktobru valjda prošle godine. Da, to je bilo u oktobru prošle godine, ali to nije bio početak, nego to je bio, da kažem, kad smo došli do osveštanja krstova u tim radovima. Znači ovako, do toga je došlo tako što je manastirska crkva je neuslovna za zimska bogosluženja tih, da kažem, starijih sestara.
više je to zbog pristupačnosti toj crkvi nego zbog grejanja, jer se ona nalazi na jednom uzvišenju u okviru manastira i kad je led, kad je sneg, teško je doći do te crkve i mislim izlažu se riziku da se povrede i tako. Sad ovako, kad su one došle iz Hercegovine, one su bile smeštene u staru svešteničku kuću koju je živio sveštenik sa svojom porodicom. Njih je bilo, kažem, 10 i mitropolit i njihov duhovnik, to je znači 12. Njih je bilo smešteno u objekatu u kome je živjela 4-člana porodica tog sveštenika. Onda su one uspjele u vrlo kratkom roku da izrade konak za njihov život, ali taj konak je ovako arhitektonski izuzetan, ali on je namenski rađen da se smesti njih, taj broj koji sam rekao, 12 njih, i u okviru nje nema kapela za zimska bogosluženja. Ja mislim da je jedan od razloga što je izgradnja te kapele bi bila veoma skupa. Mislim, ti radovi su veoma skupi za izradu tih, da kažem, bogoslužbenih objekata u odnosu na stambenu gradnju. A i mislim da su oni trebali ekspeditivno da reše taj problem stambeni, da kažem, koji su imali. Sad vremenom se ukazala potreba za tom zimskom kapelom. To je znači bilo prošle godine posle Vaskrsa, mene igumanija zvala. Mi smo imali saradnju od prije dok je vladika Milutin bio živ. To je i jeste njegova ideja. Ja i on smo često razgovarali o tome, ali nikad eksplicitno da je on meni rekao ti ćeš uraditi tu kapelu. Onda je, kažem, posle Vaskrsa mene zvala igumanija da dođem u manastir, da ima neke potrebe za nekim radovima. Ja sam došao i ona je meni rekla da je njima episkop Valjevski Milutin obećao da ću ja uraditi tu kapelu na mjestu stare svešteničke kuće u produžetku postojećeg konaka, u čije će prizemlju biti sala za narod, i da ona neće da traži drugog sem u slučaju da ja to neću. Ja naravno time se bavim i volim to da radim i nisam mogao da neću, i onda smo tako otpočeli te radove. I to je bilo, dakle, prošle godine posle Vaskrsa, tako? Jes, to je bilo prošle godine posle Vaskrsa. Smo srušili stari objekat i počeli da radimo novi. Ukoliko ljudi, recimo, ne znaju kako to otprilike izgleda, da li je to urađeno na slični način kao, recimo, u manastiru Ćelije ili u manastiru Pustinja? Pošto i manastir Pustinja i manastir Ćelija imaju zimske kapele, ako se ne varam. Ovako, nije urađeno. Pa dobro, za Ćelija se može reći da je slično, jer je u nastavku postojećeg konaka. Znači, arhitektonski to je nastavak ovog konaka, ali funkcionalno to može da funkcioniše i kao zasebna celina. Znači, mi smo srušili stari objekat koji je bio neuslovan, koji je propao od vlage, tu je čak bilo i klizište, i znači u prizemlju smo napravili salu za narod, a tu smo salu obezbedili potpornim zidovima, izveli smo drenaže da odvedemo tu vlagu koja je bila prisutna, a na spratu smo napravili kapelu na čijem vrhu se nalazi kupola. Sad, kad se dođe do manastira i kad se prolazi u stvari putem pored manastira, do sada se nije imao utisak da se dolazi do manastira, jer se jednostavno video samo taj neki objekat. Sada ta kupola koja se nalazi u okviru manastirske kapele, ona je, da kažem, izmenila taj oblik tog kraja, i sada se to vidi da smo došli u neki, da kažem, crkveni objekat. Ta kupola je dala novi izgled manastiru, a u tom nekom arhitektonskom i funkcionalnom smislu, znači, razdvojen je ulaz u kapelu za monahinje. One ulaze iz svog dela stambenog, a narod koji dolazi na bogosluženje ima zaseban ulaz, tako da i ona i jeste i deo konaka, ali je i zasebna funkcionalna celina u odnosu na konak. Da, to sam htjela da vas pitam. Pa dakle, to je onda neka kombinacija manastira Ćelije i manastira Pustinja, moglo bi se reći. Da, moglo bi se reći. Kako su tekli radovi? Koliko su trajali ukupno radovi? Pa radovi još nisu završeni, ali eto, kažem, od prošle godine posle Vaskrsa su krenuli radovi. Pa kako su tekli radovi? Još jednom se pokazalo da za sve one koji imaju dobru nameru u crkvi ima mnogo posla. Cijela ta tamo crkvena zajednica oko manastira Dokmir je složno radila i u radosti koja provejava od samog početka.
nekako prisutna je svijest da realizujemo zamisao ljudi koji su pre nas brinuli o ovoj crkvenoj jedinici, a da radimo za kvalitetniji crkveni život ljudi koji će doći posle nas. I da smo svi karike u lancu koji se zove crkva. Mi sad prvi put pričamo javno o ovom poslu, znači nije tražena nikakva pomoć, evo, a skoro smo došli do kraja, skoro smo završili. Ali pomoći od dobrih ljudi je bilo, mnogo je bilo pomoći od dobrih ljudi i oni su dolazili, vidjeli da se nešto radi, nudili pomoć. Ja ne bi sad nikog izdvajao posebno, da nekog ne zaboravim, da se neko ne uvredi i tako, ali moram jednog čovjeka da izdvojim. To je gospodin Miloš Živanović, on je vlasnik ovdje u Valju firme Protex, znači on je bio svo ovo vrijeme kao konjica u kaubojskim filmovima. Kad sve lađe potonu, kad mislimo da moramo da stanemo, kad mislimo da dalje ne možemo, pojavi se on i to su sve bile neke male pomoći, ali kad se sve sabere od početka do kraja, to je baš onako velika pomoć. Ne idem više na tu stranu, pogordit će se Miloš. Eto, tako je išla ta, da kažem, izgradnja, ona, da kažem, još je malo ostalo da se završi, ali... A šta je to što je ostalo? Šta još treba da se uradi u manastiru? Po manastiru treba se uradi još samo fasada. Na tom objektu, na kapeli, treba se uradi još samo fasada i mi se nadamo da će to do kraja godine biti i to završeno i da onda jednostavno... I stoga je svakako potrebna pomoć svih onih koji mogu da pomognu i žele. Pa ovako, ja ne bi stvarno voleo, mi smo kad smo se dogovarali za razgovor, mi smo se dogovarali da mi sad pričamo o novom liturgijskom mjestu u eparhiji Valjevske. Znači, ovo je neki predkorak tog novog liturgijskog mjesta u našoj eparhiji, a manastir Dokmir je jedna srpska domaćinska kuća i oni sigurno, monahinje koje tamo žive, one ne bi ulazile u to da nisu imale neki, da kažem, plan kako to da završe. Da ne ispadne da sad mi sad vodimo razgovor da bi na kraju rekli treba nam pomoć da to vodi. Znači to nije cilj, to mi je onako posebno važno da naglasim, to nije cilj ovoga što mi sad pričamo. Znači to se radi, pomoć je dolazila sa svih strana, nije tražena i ti ljudi koji su se pojavili i pomogli nama, oni su samo nama pomogli da mi stignemo skoro do kraja. Inače da nije bilo njih, manastir Dokmir bi to završio u neku fazu u kojoj bi mogao. Sad, kao i svaka druga kuća u eparhiji Valjevskoj, neka kuća u Valjevu, na Ubu, u Osečini, uvek ima nešto što treba. Tako da svi oni koji bi pomogli, oni se jave igumaniji, nađu telefon na Google-u i fiksni, jave se igumaniji, ako nešto treba, tako se može pomoći. Da, mogu da se javi igumaniji, a ja sam evo i pronašla fiksni broj telefona, dakle 014 412 170, dakle 412 170, dakle to je fiksni telefon manastira Dokmir. Rekli ste da je ostao da se uradi fasada, međutim šta je sa oslikavanjem kapele? Pa to je, da kažem, daleko još, mi smo svi koji smo učestvovali u tome zadovoljni da oni sad imaju taj, da kažem, prostor u zimskom periodu, a to će se rešiti možda ne mi, možda neki koji dođu posle nas. Da. U manastiru Dokmir se liturgija, dakle, služi u letnjem periodu, a u zimskom će se služiti u toj kapeli. Da, u zimskom periodu, zato što ona ima i podno grejanje i pristup njoj je mnogo lakši za te starije žene. A kolikih je ona dimenzija? To vas nisam pitala. Pa ona je 93-4 kvadrata u osnovi. I kapela je posvećena prepodobnoj Epraksiji Devici i njen spomen se vrši 7. avgusta i verovatno je zato baš prvi put služena sveta liturgija. Da. Monaško ime njihove stare igumanije je Epraksija. Ona je, ja nju nisam poznavao, naravno ona je se upokojila pre 10 godina, ali vidim po tome kako se priča o njoj u manastiru i u svemu da je ona bila veliki autoritet i primjer za ugledanje tim monahinjama koje su sad tamo. Znači,
one su ceo poduhvat i počele iz ljubavi prema njoj i nekako lepo je videti to i čovjek kad vidi kakva je ta ljubav njihova prema njoj, zapita se kakva je tek ona bila kad su joj učenice takve. Da. I vi ste bili na prvoj liturgiji koja je služena u subotu. Kako su monahinje dočekale to? Pa malo pre sam nekako počeo to da pričam. Znači, to kako će da dočekaju, to je neki predkorak novog liturgijskog mesta u našoj eparhiji. A to je činjenica pred kojom niko ne može da ostane ravnodušan. A kamoli one koje su tom svojom žrtvom i ljubavlju započele tu priču i to je nastalo na nekoj njihovoj žrtvi. A koliko će značiti u buduće taj prostor, pa evo sama činjenica da su one dosta u zimskom periodu služile u kuhinji, da je postojao taj rizik od pada po zimi, da sad imaju podno grejanje, da će u zimskom periodu ići na bogosluženja bez izlaska iz objekta, dovoljno govori o tome. Da. Ali radovi se nastavljaju, Bože zdravlja, nastavljate da radite fasadu, tako? Tako je. Mnogo vam hvala. Nema na čemu, hvala i vama. Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa građevinskim inženjerem Branislavom Kovačevićem, predsjednikom crkvene opštine Valjevo pri hramu Pokrova Presvete Bogorodice, koji je bio zadužen za izgradnju zimske kapele pri manastiru Dokmir. Ostanite uz nas.